For a normal conception, we all know that we need a normal semen count of 15 to 20 million. But is pregnancy possible with a sperm count of less than 2 million? Yes, it is possible with a wonderful technique of ICSI, intracytoplasmic sperm injection. We can select morphologically normal sperms and inject into the eggs of the female partner with a very good success rate. Menteri Sarkar Jela ubre UMLA nakseng BJP na pengthorungkra uba Alexander Laluhek ulang baban manra ekanu kaniam hapo jongono ngono skol ba lani kijaka pule kalang babakla namar ke skol ba lani kijaka pule gidelut na kabenta barok ki samla bat barok kina hikai da kabakro bah Meghalaya ki bon bah ki skol bala penya ki balang baki kunniam dari ami i banwanra ekaniam hakita kijaka pule ulang baga skol kade banlong bit ke skol ka college kade banlong bit ka college bat ke skol ba kade banlong bit ke skol ba bat om de banwanra ekano kono kaniam ha ka jing pule ki samla ha gawi perkaliang uba AL hek ula penpau ka jing sungusi baglodon ka jing ta akti yo no hikai ubat lada dai na kano kono ka dauru di bat kenehu dala inbob la kham slami halor ka jing ka baki nado ki faculty nado ki student nado ka administration jong ka nehu ka kendo ela ya led beset hi negaliang jong nya kumu menteri ka ju ko por kumu nong kit kam jong BJP apa Meghalaya state ya le punya kendo ya ubai sensor nado to ko por mensuaru alo da kunung kanam ka bungila ya snow ka bagadon apa nehu tingi Lajuikan hi bunsen na gamta kuno berwarna streamline yang kedung keram harpo nehu. Jadi ini ki pada jongki student kung turu ngilai let hi kat kung kenhun jongka BJP party. Abun ki rangba ki lok kami dengan BJP ngilai let menye kendu ki student. Bagaimana mingkwa banuyo yang kiting tip ke batikna yang ke ba lapelong adu ba jaka kuliah la kala long kena jaka bukan program tinggalai kendu igi student ilai thu igi jenge igi jongki tinggalai la sngap igi jenge igi jongki la sngap igi jenge jongki nehun saru la sngap igi jenge jong baro ki bungi kendu ang to nehu tinggalai thoro wala dep thoro atli ki thi shau HRD minister jong government of India Master Dharmendra Pradhan yang kebawa di benpet yang kejengnya kebaga nehu gaya kedua but inon kamru benweng ya baisan selor yang nehu di ketaru la dep thoi ke thi tambah do mentang yang padio ai kanu respon hoi kejengnya ngam deny the fact na magadon hi ke kerum karam apa nehu tanggo basosi kalong bada ki kena pulih yang kata akti yang no hikai te kata hi ga kata yang kejing tiplang kejungi kum ki blahe lasan dan ikum kum ki samlaru kata hi kejing tiplem man ba nimdan hop manong ba kata akti la daga dan tado no gadau ka balala ban pensosi ya ka imlang salang ba sosi ya ga benriu ane manong maju kata akti tang naga bomdan gadau ka ba biang ngalong ga ikai ka ba bakala jadi nginum lah menurut aku kita kejeng mut ada kejeng temu jong ganu ka organisation lene jong ganu ka niam hapo jong kejeka puli te kumbang yogi mat ke kata kalau we jong ki kena namar kata ke kejeka puli kam de kejeka ban ya surut ban ya mai ban iung bangadan ke politik te nakaliang jong pin mak yang wada pa siti teng te pin budin ne me kene ban pentikna ba kan kutsi sen kut mut ini apa ikam Kemudian pengen cuci, ngimko apa nyuci bagalawe jongki samla puli ke jongi keculong sa sui. Galawe jongki kun samla ke jongi di berlong ke bocop, yang jeng tu jongki kimi pagi bobot. Kami jongka ABBP, buat umut penrungi ke ideologi jongki RSS. Pismo kumno ba, pismo ya ba hapo kata sekolah ba penrungi kata jemut jeng perkat jong loi pat kaniam. Benwarra ai kanu niam kanu ke university la kanu ke institution kalau ngopo bakla ke university kanu ke institution kade lutna bata jong baro kidung puli jong nawaro kidung hikai kemelap kemenumla benwarra
Hak jing ni lai ben dapat tang po magalia rubon mah gini ki school niam baper. Ini naga yang juga balang Presbyterian gitu, naga balang Catholic gitu, naga balang juga Seventh-day Adventist school gitu, lagi balang di school Hindu gitu, school Muslim gitu. Jadi kimla begmiui menwara eganiam hapo kata institution ada university. Ke school ke belong ke school, ke college ke belong ke college, ke university ke belong ke college. Kemudian menwara kanu ganiam jono ro hak jing puli ke jongki kena nomor baru kijai community baru kijai niam Kiwan man pulih kata institution dan ya kata university.